Sasa nao wanakaa hapa bandana. Gukua kwa mutwarithia umwe wa nduthi mwena wa kambi ya juu kaunti-ini ya Isiolo uria uraguthirwo ni rori ya gukua mahiga kurambire kugagaya mihango ya o muthenya thutha wa ikari kwambiriria mururungano. Nikakuta kijana wa bike imelazwa hapo chini ikiwa imetandikwa kabisa na rori iko mbele yake. Haria mutino uyu urahanikeire hagitigwo ona icunje cia nduthi na mwaragano wa nyanya iria irakuitwo ni nduthi na rori ino iria iracokire kumudio mwakini ya rurungani. Mabishano ikawa mingi au jamii ya huyo kijana alikufa, wakaanza kuulizia mwenye gari. Sasa kitambo tu maaskari waitwa akuje na wakakuja, alafu tukaona moto ikaanza kutoka kwa nini? Kwa rori. Maafitha a borithi nio maraharakaniria arũrũngani aya thutha wao kumaikiria tear gas, no ndereba wa rori iria iracũngĩrĩirie mutino uyu ni arakoretwo ethara. Maafitha a thima mwaki kuma kaunti ya Isiolo ni marahoririe mwaki uria uragwatĩtio ni arũrũngani aya. Ngiribuatĩra Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.